Niwe mutegeri wa Wero TV no ntuba kwitho kiwatana na uni na Honorable Daniel Kiogora uranwe MCA wa Abuthuguchi West wa na Ntakinyathai no akwithira akiuria kura hature na kiama kiriko ende tukiambiria bwana Daniel ni mbio yo ngo kwithira bukirwira na mheshimiwa Munya. Okay, ibwega bere manju kikanya ka nkethie ategi ba Wero TV na mono akariba Abuthuguchi West barabanthurire kenda mbithirwa ndi na kanyaka kirutongeria bora bwiku ngio chokeria kiuria giaku ankwira uni tutirujaga na governor Munya imwe differences ire chino mo kiri muturire no gwita njokethira mukuru na mwekuru bate kwiganwa kana tano na bate kwiganwa na bena some differences na toka bwithero kaingi buri unthu lakini kiragi kinene difference ya kwa na thirikari Munya ti Munya wengwa ni thirikari we ni utumiri bwa mbete cha mwingi na oni mithero ndi chairman yo committee ta wa Public Accounts and Investment Committee o iria itega mbete cha mwingi ura chi utumirwa na kaingira twakurukira mauku jaria ja na figures ka cha na machabu jaria kuona ni ura mbete itumiritwe to raise issues no differences chumaira na rere andi ni chairman yo committee wimbije mantu tajaja kethirwa jareo na ndi accountant ndi auditor eu kithomo gyakwa ndi certified public accountant na riangu taga ni untunio specialization yakwa imbona kwina winyangia bunene bwa mbecha arianda ugathirikari utumira mbecha buthuku au no differences chumaira ne ateweria kubwithia wikona mbia ite utumira bura kubwi kwibweria kwaria nwe na njira ikiranirite umwira munene mbite utumirwa boya kana ni ate bubu ngwethirete ukibwithia onto no wethire ukiwa mbi ni tumiri bubu lakini watu kwa no ka relax ni ate bubu ngwethakia wa realize kwina mistake ye onto abwithira buke bwikira na nwe igwe kwethira ukibwithia urabo nene toka kwina sheria kuga tukarente twaranirie arabo getoka randi ni compromise ye kaumira kana nande ukariuju nande gwe thithe atokuthithirio uju ukire so guteno kwina room ate chairman wa PAC beta bakarende guru na governor kana na minister baraniri uri ambeche cha mwingi itumiri batukira kithi tuthithaia ni uchunguzi tuthithaia twe kamite tugaikia bunge kariria iga approve kana karega na twejene recommendations kwe mantu jara twataga twonetherwa mbecha nitumirite buthuku batutwe kamite ya PAC to recommend etherwa chi investigated ni offices ingi iria chi na that mandate for example etherwa ni auditor general etherwa ni anti corruption kana etherwa ni efficient monitoring unit batu to recommendaga antu bo ibeje bategere mantu mana jati karibu ega na ria tukwaria nandi ngugi recommendations nyingi ira twathithia twi PAC itukuona nandi thingatirite bwega muno na itumenye ngugira kamite kwa yaita for example audit anti corruption ibethirite bare around betaga mantu taja katinzira twariritie 2015 bare ibo chunguza imbie kuendelea kieni na ya Kinoru na so many other areas na nira through recommendations chia PAC ukwariria manto ya mbio chia Katins na chia Kinoru tuye kwa Kinoru ni ate bubongo kwa karikire ontombi kwa ya no tende kwa ya no ndukeni no kingi ni ate bubongo kwa karikire owe yoro mirete mbia ni ate wetikiria mbika nenkanirwa na no tikona development bomo anko thithiria some correction oni toka ndonga mirete mbecha lakini wiki committee ore mbecha chitumiri na bone ende mbia yiko nenkanirwa igwithia kenikira na kitabu ithwa ni ate kwendelea the other day kurari na antoba kuramira cheni keni na kiu na kwerekana cheni kikethera kikirekia kubwithwa ingwetikia mweri wa 6 if I'm not wrong I stand to be corrected ni ate bubu ngo tweterete kona kwikareka buketigirie mbingi nkanirwa na tutukona ngo ankoire urankwendo kuira na muthikirie wetu amenye batu tutegaga mbecha ciari ikio tumirwa riu ni ngugi ya PAC kana no umwe na auditor na ngugi ya auditing mbecha ciari ngugi ya ikio gwitwa ni obatu ngugi yetu ijaira te thaire ikonenkanirwa kana thaire ngugi kuritwa ko ciari kia kurita nguire obukaire kile
twaigua milioni igana igutumirwa tukenda ikona ngugi milioni igana na ria twetire kinoru tuona mbeca igutumirwa ria mbere 96 million na tweta kinoru ngugira tuona tukonete ku match au nio twambiriria ku raise issues na imbije au itudige ne tumete difference ya kwa nena mono ya na administration ya munya na itoeje ne report ki ndwangicha thirikari nyingi ire ikusikana mantu jau na ora nkwirire antuba office anti corruption ibo chunguza what is going on at Kinoru Stadium thai na mbeche nyingi nkendelea kuga mwankana ndi ichiuririte kuga Kinoru gi wakwa na togerera kiyo no komyaboya mbia te umwanja meanja wigiri thani ne chiateka no yo kathamba thembio kare lakini mbia chietire ne mona chietire buke ya kubwithio chunkuni bobuke ya kubwithio ni anti corruption na koko ne ko mbia chiori atwe milioni 20 ni atabuke thabo ichithiatira kwena offices zire chusika batutunga tutumba ikuga maybe finias netre milioni 20 na ndi atumuthingatire twijukie kwena office ire gusika no of recent nkogweru at least kwena some improvement itonete property for example properties kainto bira bya kuri na mbecha iria cheyeto yes ichigweta ko into ibigweta bikajuko kaugwa ithaka biko jukua magari jara kuri na mbecha icho jukua so nyengwetekia rire mbecha Kinoru Stadium ikathingatwa nuntu tuije mbecha imwe ni tumiretwo kugura ma plot na gwaka ma estate na Nairobi na guntu kungi wo kwingi interview ndina weregero bonene bigeta bie recovered thirikari ichokie mbecha ciawe na ndombe nyichokerwa kariba Meru through the county government ya Meru tukiaririo manto ya mbia werekana nwithairo ukirira na fees ina wethairo kiuma mbia icho chiongo owende ya nya chairman wa PAC manto ya mbia no ya ina wethairo kiuma mbia icho chiongo cha kurira na ba fees ambuge ibwega kuyana nde aira fees ima baba inge bamwe ntije aciari bao nti tutendo gwabo batire ankuririra mwana fees kimo mwathani na ndarimite anjira nyingi ndena mbere ndena mushara ndi mushara ene ki mushara jura nkuona nkauko mweri ngita ngirie ko minkarira na baire ngiri ithano tugetera mweri jujungi injire mompomba ikurira na bo mbecha ndina chore bantetha iria kiria na bamwe ta last time mwana ora toikitie school nda tetherwe ni antu baba ingi na apart from mushara ndi biashara ingi irambita inyachia kwa binafsi na ndetho mwathani na ndarimite nga extend njara kibara bangi nyabo bakwenda utethio kenda nyabo bathoma tutije no keja ikwa mutongeria daktari ka mwarimu miaka 3 ijite ende ambu indomithetiana ndinabo bathirite university ndinabo ba university currently na bangi be college secondary na inya primary na yumbi chonde mbia chia kuwe muchara na yacha na plus ria tukoeja na basari I make sure cases unu tuira wona ndatonyera gwito tethia very desperate cases itubachuja ira basari lakini otaire inge tukwana barabangi ethro barabangi twe bangiri ithano inya ba ndena bo school tukaba endo te mwana we primary school tweja basari ba secondary school weta mwaka university na wirane ni rando nokera mtu ngakurira kina na ngakwa kina mtu na ichoma kiaka ingio ntebu no wete okenja barabara ya Kenjo Kithongo kira mpenda ikwira muthikiria kana mutagi ura woria barabara ya Kenjo Kithongo ituminjite ni uria kwaura barabara ethukaga batimbije several times ituminjite negita rimwe tukiminja twakurukire nya skuru yetwa Kijijone Primary School twa level ground Kijijone Primary School yonde na twena matweta mwaka Kenjo na twena location yingi na tayari twena contractor barabejeta kuthithia grading na nya barabara tukamitegera but ankwenda ikuga kiri gitene ria mbithiritwe ndi office-ine ngwetikia at least barabara ituminjite menja jairi na kumenya tande region ya lakini ndena knowledge kanini okay inyo kirema okay kurema antu for long akwita okero kwibobo erete tuinya nweterete bona propose ya wikira maram kana ikwenja kwa urai tetureta twenje kana ni atabubo ngo etherete okebanga kumubiriria kwegita tomba gwikira barabara chieto mwaram lakini currently kanegita ria turi na ndiri na challenge nene muno ya kuonora kwa mbecha
na iki atumire muigo gwatwiringe tuma tukauga mbeca ni kwenyangirwo mutindo endi cha gweta nake mwananchi te kuonora barabara kaingi kira tuthithagia ikwinja na twageri guchwa mbeca cha kuthithia mwaramingi kaura lakini otegera ki machabu mbeca cha kuthithia mwaramingi ni untuiku ibu ntubore essential ki mwananchi itubati kuthithia mwaramingi lakini ambere antu bairie gwakwa KTD ni irachokerwa mbeca ciayo ira ciari kurungi kwa thuru igamba yari ari kotini na ara Kericho na ndi bachokerwe Kithongo ni receive around 4 million na woni kathithia grading area ziri ithukaga nayo twatumira mbeca cia KTD gwikira mwaram but ge county government thaici ntagwitikia ikethirwa kwi ward yomba gwikira mwaram ni mwaka na ijiri na chothuru close connection ire o ya MCA wa ward yu na governor but ugeta across the county ire ari withira barabara igikairwo mwaram no rete kwithira wina connection una governor wa MCAs baubangi heu ndamigeretie muno mwambirio twa very close lakini ria machabuje maukuje jire otegera ora mbeca itumiri na wa raise issues na ndenio closeness ire ya remere na nkwira Phineas na muthikiria wetu amenye ria twatonyere office-ini ntuko mbere itwarire muma ka kiapo na kiapo kira twarire na tugichietaia kumenyera mero kuthithia mantu jara jonthe na tutuga mwathani atutethie tuthithie jara jagirite rira ndaire chairman wa committee public accounts na the auditor ndomerete kithomo kiu ndaigirwo ndina responsibility na yaringwo kiama mbita mbono gitikite kia committee kia kithomo giakwa so ntio na munya ambuga andungamire ngugi ure kari at least ethru ira uri chiure milioni 100 no tonoke milioni 50 ikinyira mwananchi twira moi kuonoke chionthe ko wende no tuwe funding kana wade kwite na funding muno onto bakwithira differences cha kuna ambere anto babotho guchwest uju ikwira wa ward kwete onaga mbeca cia county batimbije kire ward kwa turi among top 10 ire chi benefitite na mbeca cia county muno like na ndia twitite kwambiria gwa kathoko ya Katheri market thoko ya ijiri tayari contractor on ground na mbirite utura materials ituthithitie thoko ekithirwo ne market na ndendo kwira uju ndene county guti ward ingi igwakirwa thoko ijiri iwingi ciakiritwe emwe na ingi itiakiritwe ato itumbite orugura cibitari ijiri though ichiakitwe CDF county government tweja na twathirikiria na twirugura twina cibitari ingi enderete gwakwa ya Kinjo dispensary ira turugurite imwanika na marathi itwakite irasibia ICD biere bingi biere biamberetwe itwekirete karavati nyingi ko no to despite kwethira wena differences na his excellency the governor no ichomeri anto baku muno bachiomerete muno uti ward yanda avocado 5800 na thaingo kenda kwoni nyathimone kwa avocado imwe tayari ni chiere ni chia chikambiria kwendwa this year across the Meru county gutwodi ya thithio ntubumba ngeno ndiba kwambiria so amona differences chiakwa na administration imbije gwitia into bia ntoba botho guchwest na inkona ndo kwatira timunya ni administration ende tuteke munya nasa ibwetherete ba Meru na tukuinka itiringo tikani wemwe ibethirite kana nasi ibethirite bakiba kwata munya mukono wewe ngwano kuriete kia buthuku West na kiama kia Jubilee wewe ni ate ukona nokona ya mieri yakuni ere kukonia nasa bakiwa iba kwata nani munya mbaru kimwe tukeja Meru the tukaile mitike Meru aja opponent ura munene wa nasa ni opponent yo munya kiraitu murungi o nwe tomba ikuga nwe representative wa Jubilee Meru County na nde boba kienda ikurwa na opponent wao igo support
raivo ka mupinsani okiraito murungi so ingwitikia toka ngwitikia Raila kendete munya muno lakini nuntu injira kurwa na kiraito akeja kwithirwa ena candidate o ODM Meru ate support munya lakini ni untu naena kuonania no maybe munya ena some opposition ke Jubilee Meru na ande nageria ko back munya but inte wetikia NASA ena influence enene muno Meru ira tugega translate ke kura twekinyi gweta ikuringa kura kethirwe very kwena mwanya jo munene na ora tukona antu bekarika ke michemania NASA kienine nkwe for example tamwire ngie kurukire oni ndare very close na mheshimiwa Gitobui Manyara uri mubungi wa Centriment na ito ije very close ke Raila na areta Raila naja Meru na indikane yita rimwe tutigerie mbugo mwaka na gintu twite elections tweja tweka muchemanio jo munene jo Raila tuma kamundeo tweja ntere garden Meru yonthe kina ishangiria Raila lakini tugeta kurene yare opposite Raila ejire Meru aru mwagero maiga atombere nya kwariria antu no bubu karika thai twekinya June July Raila keja Meru agachwa mtogo muthikira mwage thiji tuije Jubilee stronghold na tukera kyo itukona antu bendelete kuthama kiamene kia Jubilee nyewe kikyo kona ka kiama kikyo ni bwatanirete boya kana kwina mpatonto antu bakwambiria kuma kwe gintu gya karikire riria kwaerero muntu aluski muchujo atomba ikuthama gya kiama kingi antu baba inge mono ibakirira kweje ikoluskura ke muchujo na ande muntu akauga antu beja ikoluski muchujo na antete kirwa kuthamira kiama kingi ura gwakarika mbere kabanthame mbere bete ntekeje ikolusi so po jaimantu jerigiritwe na uni ura mpomba ikuga ge koluze ke Jubilee antu baba kumara bariumara candidate bate kumara na voters nuntu nyore okauma ke Jubilee ariwa nongo support Uhuru Kenyatta auma eta ethroitu gita Clemi Mweria atera antu baba umeke Jubilee iwe ngo ugire na ndende kuma pondingira ndeke maendeleo chap kintu kira mpomba kuga kire mantu jaja ntetara Jubilee ere alusa especially aja Meru tebo ba giteta boria rera kiama ke weto PNU kia revival wa kera wa ikyo kethirwa ke receive antu baria bakuma ke Jubilee but tego kari anto uliona muntu akuma ke Jubilee for example Clemi ageta maendeleo chap toga Mount Kenya East ikethirwa ere the alternative ya Jubilee PNU ni ikethirwa ere alternative ya nini but ote muntu turauga credible ka serious candidate wa any seat uroma Jubilee ata PNU bariuma bageta byama bibingi including the deputy governor nderegerete akaronga manara egemba South na PNU eta DP na ndio kira tweregerete kethirwa PNU ne kuvuna kire antu baraba kuma ke Jubilee it is not happening na nokona mpato yake kethire ki affect seat a president taking into account that antu baba rima paketa maendeleo chap ni kwata president baru PNU ni kwata president baru nokona akampatho kana antu baba kwethira bakiuma ke Jubilee bagita chamene bibingi biketha biki affect results cha the topmost seat presidency ntekona ge affect koina mantu jaire mpenda kuga kiri untu bobo wa mbere bongo bariuga inyabo toma itu support Uhuru Kenyatta including governor Munya Raila wa support na araregere support ya Raila netherete akita miario wa batio support na iko mwiro ga support wengo ko urango support kwa kura cha president kari remain intact on that case bonge antu baba kethira beterere nominations cia thithia bachindo mbuga bauga bayirwa kura kana kwe itio karifea okakwe muntu wa direct ticket mbuga wena afuazi baba barengi umake Jubilee bathori ni untu bakwiwa kura cia mchujo lakini untu tuoretero tuora uma muthuro imuntu engwe umde kuma atiete achietira so teu na kio gya ko blame the president ati ukamuringira kura na ituje ni untu the majority kire antu bairia yetu we support president candidate bao bakenderea gukampenera president kenda ankoire ukethira poster ya maendeleo chap ekirimbi che Uhuru
na karieto Jubilee kanini kaandikwo au kenda muntu nuntu no akwenda ikugwatithanirio au so ntukwona iki affect kura cha president na areguru na tukiarakia mantu ende tu ya miro kire MCs ni ati akuringana we tukona performance ya MCs barawe ya thito kona andu baingi bakoithira tu mtu iseneta ya kiraito murungi lakini akwenda kiama kia kana kwendete kia governor no kwithira tu performance itumike mbere tu yo kwaria bwa MCs ni tumike kuko na kyo utoma antu abaingi betira bakiuma itene pia seneta bakienda governor imbibire ubye na muro kwibura muntu ethirwo erigirite mbuga bukathithwo butithithwe kana ukona uni ndi at that position kandi kethira ini governor thaici ndathithia nkuruki yahuweku na kira gieku ki siasa muntu atienda okaramwe nuigwa gwita to the next level na nyani tombe kwa ngatura gitene ke MCA na ndimbuga ethirwa next election 2022 no mwaka chibange gwita next na toka nkethirwa ndemi ke MCA lakini ndenda igo serve with at a bigger position no toro gwitokethera mwalimu ambiririe mwalimu kawaida maybe ikua end of a department either deputy master remuthia principal kana any other good position na ende tukirikia kwa seconds 45 chamo ticha mumero wengo icha mumero wero TV wira mutegeri myambo yakwe muthi okay ambere ategeri betu ibwega twendelee gutaga TV izi yetu ya Weru TV iria inotara mubwegoro muno na guturetera nteto iria chitwigie na twikuraia account yetu Emiru nchoke mbere ategi betu ba TV ibatu supportere kiama gietu kia Jubilee senator governor na aspirant betu kenda tu form thirikari Jubilee iria kagwatanira bwega na national government iria tugwitikia kathithwa Uhuru Kenyatta na antu bako babothu gwichi west bon support buru kimuchujo na inyake general election kenda manto jara tutigirite tumboja thithia na boithiro very careful utekia jagu kwa opposition inyambere kura iringwa navoya sana one honorable Daniel Kiogora oranwe MCA wa Abuthuku West mutegeri ugeta kura itukachoka ona morin together tugichoka na ndeto cha michezo na katubikie kienine na ria kirabu ya Leicester City ne bakubanga kujukia uria wari kocha wa timu ya nthiguru ya Ngeretha Roy Hodgson ta kocha wao na ne nyuma yabo kubuta Claude Ranieri uria wabombithiria kujukia gikombe kia ligi ya Ngeretha mwaka muthiru kirime ciothe ya ligi ya Ngeretha Leicester City na ndiba mumurikite kocha uria wari wa timu ya England Roy Hodgson akochite timu za Bristol City, Blackburn, Fulham, West Brom na timu ya Liverpool. Roy Hodgson urani wa miaka 69 niwe bendekithitie no indi King Shakespeare urani wa gwatirite umenyeri bwa Leicester City no wirigiri kugwatira Leicester City mwanka muthia jo season yeji kethera Leicester City igeta na mbere gwita mpumi njega na kirimi chethe FA Cup ire gachetho ntuko enarua timu ya Manchester City bagatrimana na timu ya Huddersfield kenine kia Etihad Stadium ala midfielder wa Huddersfield Aaron Moy ateithirwa agichethaga niuntu atibwitangurario Gael Clichy defender wa Man City agachetha muchetho jojo na arua tha hinya chotuko Antonio Weru TV bianine mbita komekinyo Club ka Newcastle United ni bachonerete kanya kange kauchokera kire ligi nene ya Ngeretha EPL nyuma ya kura Brighton goru yere kwa mwakire muchetho wa Division 1 ya Ngeretha Morgan Mwiti na ndeto hii Pocognoli's cross Bruno fancies this what terrific hit timu ya Newcastle nirateterere kana kao kirigi ya nkathi ijire ya Ngeretha kana the Championship nyuma ya kura timu ya Brighton and the Hove Albion mbao ijire kwa mwe kinine kia Falmer Stadium muchine jo Brighton thiguru ya Ngeretha muchetho jo izoromi na ndarikene ya 14 Glenn Murray aingiria mbao ya mbere muchetho na Brighton batongeria mbao ya mwa kibugu the most critical penalty of the season so far and as usual he is spot on the most ndarikene ya 81 Mohamed Diame aingiria mbao ya mbere ya Newcastle Atsu with the chance and in an extraordinary goal by Diame
You seem to know so little about it. Ndarika inyanya nyumene Ayoze Perez aingiria mbao ya ijiri. That's who put it back. Perez finds the net. Joy unconfined for the Newcastle supporters. A goal that could mean a giant. Uchindi bubo Newcastle ibura abaitithiria mwanka namba mbere bena point ijire gurura Brighton o amuna gwitithwa nkathi ya guchokwa rigine APL kaire kimera kiu kingi. Mkiripotera Weru TV bienine mbitagwo Morgan Mweti. Good ball indeed for Baldock. Look up. Ivoya mutegeri nonto bakwethe watanite na batu kirendeto cha Weru twakwenda akaitake onbeto wa Phineas Imana nani mbetagwa Maureen Kinyakirimi na monereria wetu wa mathitha kukarije Sinta Kaburia.